Elle est veuve nani. Peneni anya. Ma wo fa ta ma do le nya fa agbenti. Elle est veuve nani lo ni anya. Nous si ta o mi do. Tout si di mo le cho mi agbo. Les aya fa agban la. Etabla ennevo etolia pupu ya drelia me. Biblia nani nyava eromide eyanto penti kopoeta de fa bubuta. Efo eromide efa nonomenu benania adie. Esi eromide mia fa efa nonomenu benania adie la. Ekema na jiba bubu nyem silebe viene la ekema jiba bubu ne no mi oha mi anti anu ka eba joye bubu magale mi anti egbe o am ka joye amagbeto megakpo asihoho na edokui egbe ya do nu siye jole eden boame eyakoena aglonave nous y quatre maudits bébés anya nous y quatre du bébé wala elle mo se fa gban le gbanto so ta gbanto wa do pope so etagban wa do eta eton liam fi ma ko e ngong lo bli bo akata le potio wa emedede onye hallelujah ma me wo ama bene wa deda le yenti ano edokwisi o amamenye dokwisi no la amegbeto ade kame ade ke maten ano anyi le dokwiko siko la kpodo melo mia me yo katan le fia ame ade ke me le mama alo mia dometo ne ni nya avonlolo mais ni nya volon la te fait mais on est doit si les jima quoi avec que nya volon fine mia de ma mene ni de de ti gbele e fe le fe bla veille va y mere mia de ma mene ni de ti gbele e ha melio okay mia de ma amene ni nya abati papa. Oh. Mais quand on l'a bâti, il y a fait un kegbe. Ok. Il y a Amérique qui a bâti quoi les miens de mots. Il est n'y a pas de voir. Voir mieux les gouglons, ben yo les yodo qui aussi. Hein? Ben ben, les gouglons ben yento et les yodo qui ici. Et doit où? Mais des tigres faibles, venir avec ya faible, veillez au cadavre, mais des tigres. Aba vous de que là si on est deux béa, on faible avant. Allô? Voilà, mais il y avait des tigres qu'on l'a envoyé, mais des tigres. On tombe nya voilà non, n'a pas il y avait fidélité à la mer de bon. Mais nya voilà non, mais des tigres. OK? Makawe dwa kpele echo ba yo. Yebe go. Fine. E fablia. Fe ye va yide e fablia. Hein? O de ka ko e fa fe ye va yime. No na ba na ble no vinyo na se. Yi ba degbele agbele vi ho ye de ko yo. Ade agbele asa. OK? Makawe dwa yo. Makawe da yigbelo. Makawa du molio. Dada du molia. Bon la tog la du molio e blem. Edria. Moli ble la siwa. Hein? Yele donc mi enyam ko na mi ke vo ba mere ke maten glo le fia ba yele do kwisio. OK? Ta mawama. Bo anye do kwisi no la. E ya mero la kona mi katan. Agbe ya igbo memi ele ya. Mi menya le yo one.
egate nɔ amea si agbe ya menya le yo ame be ye nunyala gãtɔ mele agbe ya wɔ ge eti ame aɖe agblɔ be oke ye ŋutɔ ɖe be vudo le eƒe aƒeme ye ŋutɔ nye vudo ɖeɖe ewoe na tsia va xa ɖe egua mea ta nu yiwo gblɔna be ɖokuisi nɔnɔ le anyigba dzi ɖe fufulugba ye wònye me aɖeke mele eɖokui o me aɖeke mate nɔ eɖokui o eyi he ganyra na míawo le Togo wua eye nye be mi meyɔnɛ hã be ɖokuisi nɔnɔ zã mi yɔnɛ be ablɔɖe zã haleluya mi se egɔmea le gama me eye wonɔ ʋeʋlim bena Togo maganɔ France ƒe dzikpɔkpɔ te oa enya va zu aɖika be nya ameyibɔ ɖeke mexɔne se be nane ŋutɔ ko vana le eɖokui si o ɖe sia ɖe ya gbɔgbɔ be nyae ta atamkakawo va nɔ anyi etrɔwo gbɔ yi va nɔ anyi wode trɔwo katã gbɔ le Togo woyi dzi wova ka ɖo wua ye nye etrɔ ɖo yɔna be ablɔ wobe ablɔ ekoe aɖe yewo eta wobe ablɔ ɖe zã ablɔ ɖe mele ʋegbe me o ɖe ɖokuisi nɔnɔ ye nye ʋegbe wobe ablɔ aɖe yewo ta wotsɔ dukɔ kɔ de nu ka te o ablɔ ƒe ŋusẽ te haleluya amedzi miakpɔ miage ɖe Biblia me ne miase gɔme be ɖe agbe meli nenye be medziɔ ɖe nane ŋuti o eyi nenye vidzi le dawo be dɔmea wo ŋutɔ mele nu ɖum ɖe ɖokuiwo si o wo ŋutɔ mele gbɔgbɔm ɖe ɖokuiwo si o va ame mate anɔ agbe ne mele gbɔgbɔm o ame mate anɔ agbe ne mele nu ɖum o ta nɔwoe gbɔna na o enɔwoe ɖuna nu na o leke woava dzi wo da ɖi nava gblɔ nam be ele ye ɖokui si o eye wo dzi wo da ɖe anyigba dzi vɔa enɔwoe ganana o nuɖuɖu wo ŋutɔ medza te ŋu tsɔ akple ade nu me aɖu o enɔwoe wɔ dɔa tso ŋuti vɔ ye wotsɔ be no de nu me na o eya esɔgbe vɔ na zazã ye ne gbɔ ta ame aɖeke meli ya gblɔ nam be ele ye ɖokui si o Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ mitɔ ŋutɛ kava lɔ nenɔa gade ƒo ɖa mi le fi ya eta eve ƒaxlẽ kpukpui enyilia kple asiekelia na mi Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ eta eve kpukpui asiekelia enyilia kple asiekelia ɖeka le nua xlẽ na mi ge o Tete Yehowa Mawu tso abɔ ɖe Edom le ɣedzeƒe eye wòtsɔ ame si wòme la ɖo afi ma eye Yehowa Mawu na atsi vovovo siwo nya kpɔna siwo ƒe tsetse nyo na ɖuɖu la mie tso anyigba me eye agbetsi la kpakple sidzedze nyui kple vɔ ƒe atsi la le abɔ la titina. Amen. Amen. Mede kuku ne wo ŋutɔ ne kplɔ va yi da ɖe agble aɖe dzi leke mate ŋu agblɔ be mele ɖokui nye si o ewoe kplɔ va yi da ɖe agblea dzi
Comment me cater me le teo alo. Un ami que le vit là de amen te va ou abora fiare. Le ko joro. Ma wo abo alo. Yo kwa me ko dade eme. Menene ma ya. Ta ameade ele me ka fe populo teo. Fine. Ye oglo na mi be abo amede nu ka we la abo amo. Ati si onya bona si o nu ka si o chi akucheche nyu wa we sonwe le abo ame. Evo oglo nya vevi de kpede enti oto asi naneji obele abo afetitina nka le fima agbeti pakpele si jeje nui kple vu pe ati le abo afetitina fine buku wi ade kple wi adrelia Ati si na wo dze asi nyuie kple vɔ̃ la megaɖo eya ƒe tsetse aɖeke o. Gbe si gbe naɖu eƒe ɖe koke naku. Kpekpe 8. Oh, ekpa. Hallelujah. Atio labo amefun. Mateng anɔ anyi nenye be semeli o. Ame ƒe anyinɔnɔ ya ko la ele be se kple ɖoɖo wòanɔ anyi. Eseawo sugbɔ o, eseawo mesugbɔ o. Ele godo be ese wòanɔ anyi. Enye nuɖo anyi. Eta mawu be okay, aboa me ye mianɔ. Igɔme nye mi madzo le aboa me. Alo? Ifi egblɔ be miate ŋu aɖu ati si le aboa me ƒe tsetse. Ke ati si na wo dze asi nyui kple vɔ̃ la, migaɖu woƒe tsetse o. Eƒe tsetse o. Gbe si gbe ke miaɖui la, nuka ya adzɔ? Eku ma gɔme koe nye be magakpɔ nye ŋkume o. Nye kpakpli wo dome awɔ nu kɔ ama. Eku gɔme nye kaklã. Ame sia ame yi ku na nu ita le gblɔm be woku ɖe gɔme koe nye be megale wo kpɔ ge o. Egɔme koe nye be womagaƒo nu na ase o. Mawu ƒe nya koe nye be nenye be woɖu nu ma ko la, ekema mama ɖo yewo dome. Mama mavɔ. Mi bu eya ŋuti kpɔ. Ne nye be ame meɖu ati ma ƒe tsetse kpɔ o la, egɔme le nye be amea mete ŋu do adzesi nu sie nye evɔ kple nyui o. No ɖe sia ɖea na ya ɖo ko wole ko kpii. Alo? Nenye be ame aɖe xɔ ƒe blaeve, ƒe blatɔ̃, ƒe blane, ƒe blatɔ̃, vɔ mate ŋu do dzesi enyui ɖe vo, ado dzesi evɔ hã ɖe vo ɖe, eleke ye nayɔnɛ o? Leke nayɔnɛ? Ɖevia. Esrɔ̃nye yɔna amea nyuietɔ. Ebe virgule le amea ŋuti. Alo etɔ me dzɔa? Eʋeawo be enu to amea dzi. Alo? Ame ɖe xɔ ƒe blaeve. Ko menya votodo le nyui kple vɔ dome oa.
Comment nous to eji? AMEHI nous to de wa ten globe ne no ne to no do kwisia. Ba do me kokoma. Mau jibe ame ne no agbetegbe. Ene ma wema. Evo nenye be ame anu agbetegbe la ela no de eya maunti. Ela bana eya mauntenye agbe. Ro kimi se gomen. Mauntenye agbe. Yele abo afetiti na de. Yo na agbeti miere tefama. Yo na si jenu ekple von ha fa ati miere tefama. Ese yo la bo amekata ko nyebe atendu nusiam gasia game. Voici jenu ekple von fa cheche amegadru. Inamia bo nti po. Ati ado lia. Ye dua fa cheche. Yake ni modua ati anto. Iyae. Anu ye ga onuku enye ba atia do lia. Atia nto ovena. Ati pa ilenti avena. Gake atia nto fa cheche waten adui. Amayiwe lona fufu mimi. Emanye fufu mix be fufu wa. Ati etome fufua. Ati yo kokpa na etonyu to keke akewu nya manya. Enye echati. Allo? Fine. Dada nye ame ade aten akpa chati kogbe adwa. Ne dunu kaya jo. Aku. Ati ya oto na fufu le. No fufu to la ti mere etomere e wona de fufu amalo mo na de mo. E wona de me. Kake mako. Medie mako do susu me na mi bere. Maunto enye agbetia. Wa ebe cheche de enye Yesu. Hallelujah. Amede ke maten adumawo. Wa Yesu ya ni adu igbadre. Eta Yesu globe ikple fofo nyemiele deka. Ne mecho mango dasia. Amesia manyawe mango ti fe cheche alo. Ne mecho peya dasia. Amesia manyawe peya ti fe cheche. Ta mate waten globe be peya levo na peya tia. Mina nyano Kristo. Eya mekoe agbele. Ego dola agbe. Agbe mele nyakolimo. Menye nu nyameye agbelo. Kristo meye agbele. Merokwe mele kokom nanya. Ative ye no aboama. Ese de ka abo afetiti na bon, abo afetiti na ti ve ko eno e. E se de ka ko ma de la bobli bo anti. Ebe onegado si jeje nui, le von, we ati apo cheche. Va futo avado. Yo blona Eva bena de mau de sena mi be mi gado ati si yo le abo ame fe cheche wa ipa nenye be amede bire enyale wa chuchu amede nyame enya be na eje nyanti dodo gome kple aola aglo aosugbo
ebe o ma me de se na mi be mi ga do ati o be mi aten do ati o kata negbe ati si le titina na boa e anti ko de se le na mi be mi ga do si aye enu a onam le avere vodada no amenti la boa me ho ati eve no aboa titina alo ma o me glo wo ne ga do agbeti pe cheche ebe wo ne ga do si je nyi kple evon patia pe cheche me kari me ma o me de ko fo no de ya mo me kari ma o kplo ya aboa fe titina fie nya aboa fe titina yo glo no be me de ku va me de ku no ani eyade yenye agbeti eyade yenye sijeje yui plevon parti mitendu ati yokatan la boa me pe cheche fa lo yenye sijeje yui plevon pe cheche yade mi gadui gbedo okay ewo nam abe ebe la be gbesigwe mi adui la kuke miaku ewo na nyea abe eyi oglo na obo na gadu sijeje mi plevon pe cheche ota odo se na odo ki obo yo ma du ati ade ke ye la bo atiti na fe cheche bere ku mi senya ga me nuka yo oglo na o ati eve la bo afe titi na oko efio eyenye agbeti eye si je nui plevon fe ati mitendu ati si la bo ame fe cheche fa va mi gadu si je nui plevon ya fe cheche la we gbesi gbe mi du ko la ku ke mi aku o se ku gomo o mo se ku gomo ni yo gbro ko nyewe ne ya ati ele titi na ya mi ma du fe cheche apo gbedo yo gbro na ro ki obe mi ma ka si onti go han ma obe aga dele fa nyamo dele me enyara kunto alo ebe na ni dele me wa dele agbeti mi ato fa paji wa dele me wa nene ma ke obe mi ga chokpi han chokpi han nene ma ke onyira ma ebe ne nyebe mi chokpi ya fi fode yo kata lagban le me wa chokpi na mi ta mi po be e va ya chokpi e va ya glo ebe mi ga ka si ngo han voa eye abosan va gede edalame e le nu pom na eva te ite fozo mo de fu ebe ao mi ma kuku gan tonto me glo mi ma ku olo ebe mi ma ku ntonto mi ma ku ntonto egbere nu ka nye ku le mia fa gome sesemu amede ye megale baba mu megale gbogbo mu megale nufu mu megale mele nane ke o me nane ke kpo mu amama mi kpo be eku enye ma alo wa mawu ya ba le mawu bo eku gome ko enye ameye magaten atere ntio ameye kwa kle o magaten do ka enye ku le mawu bo abosamnya eta oglo na me abere ne du atima ma kuku gantonto anyaku ya le mawo gomo sesenu anyaku ya wale nye pakule wo gomo sesenu maku agana wa famla ke bonde aonuko anya yui plevo fi nyale amede nya nyi plevon a maga lo ba mabubu ne chonya mena yo ile nyaga masena ma nyento manya nu ye nyonam alo
Evitɔ kple vinɔwo. Na miawo gbea, ele bɔbɔe lo. Miawo tɔ va yi ƒlena wu na mia viwo alo. Wodo nɛ. Va ɖo ga ɖe mea. Va ɖo ga ɖe me li gbɔna magadidi oa. Agblɔ be tsɔ ga nam. Nye ŋutɔ va yi ƒle awu ye dzɔdzi nam. Alo? Ega wonye be nu kɔ. Wonya nyui kple vɔ. Ame ɖe nya nyui kple vɔa. Abe ye ŋutɔ ye aɖu nu ye dzro ye. Ele ɖokui kpɔm be ele ye ɖokui si. Vɔ eyi ye kpɔ ɖu si dzedze nyui kple vɔ ƒe atia ƒe tsetsewo la, nu yi Mawu gblɔ be enyo na wo la, enyo na wo. Meɖekue eme kɔa? Adi be yeanɔ kadodo nyuitɔ me kpakple Mawua? Na anɔ kadodo nyuitɔ me kpakple Mawu la, ekema ele na wo be nu sia nu si nawɔ la, naxɔ gbe tso Mawu gbɔ. Menye be enu yi le gã aɖe ko o lo. Mawu makpa ɖa. Ne makpɛ ɖe aleke makpɛ ɖo. Meka ye akpɛ nam o. Meɖeku eme kɔa? Ema hã nya gã ya. Nya gã wònye na Mawu. Ɖo Biblia wo me ɖe. Woŋlɔ be enya eta ɖa yiwo le tawò be xexlẽme. Eye ɖeka pɛ mate ŋu ge le ŋuti ne ya meɖem o. Leke nenye ba meɖe kuku lo. Mese wo dzidɔnɔla aɖe le dzoea me ɖe. Enu bu nɛ le aƒe me. Mate ŋu gblɔ na ame ɖeke be nua bu o. Egɔme nye be egblɔ na ame be nua mele ye si o. Nova be meli o la, meli o. Sisia evia va lɔ le ŋu. Menya ne esi nu hã ɖevia lɔ. Leke yi gblɔ ge? Mawu ya nya xexlẽme na ɖa yiwo le ta na o. Ok? Efia wo ya atso le ɖokuiwo si. Wo ya menya xexlẽme na wo lo. Wo ya atso le ɖokuiwo si kɔ ayi ame aɖe gbɔ. Be ne dze. Ne ƒlɔ ɖewo le ŋu. Ne wo va bia wo akɔnta ɖe. Agblɔ nɛ be leke o. Ɖekue me le kɔkɔma. Agbe meli nenye be Mawu meli o. Agbe meli nenye be Yesu meli o. Eya ŋue mianɔ agbe ɖo. Meɖekue me le kɔkɔa? Fine. Eyi mi gbɔna teƒe ya gbe ya ɖe. Miame ne ezɔ. Da Bernadette ya medidi o ta ye ŋutɔ ezɔ. Alo? O hã wo ŋutɔ ezɔ. Alo? Mama hã ye ŋutɔ ezɔ. To vo na wo ɖe ame ɖe gali zɔ va. Awɔ hã. Evɔ. Meome ene ma ekpa. Sisia nyame yiwo ɖo ʋu kple mɔ ɖe. Mizɔa. Nuka ezɔ? Eʋua ezɔ. Alo mɔa ezɔ. Meɖekue me kɔa? Mi se gɔme be le gɔmedzedzea me eyi Mawu nya be bubu ta ye wɔ mi ɖo ye ŋutɔ ƒe bubu ta ye wɔ mi ɖo ta. Ekɔ mi kɔ de Yesu me. Bubu nɔ Yesu ŋuti tso gɔmedzedzea me ke. Meɖekue me kɔa? Eta ye wòdo gbe ɖa be bubu si nɔ ŋuti nye tsã la gakɔe nam. Nu kae na ye bubu bu le ame ŋuti o? Nu vɔ̃e. Alo? Nu vɔ̃e na. Eta ne mi xlẽ Romatɔwo ƒe agbalẽ. Eta 3. Kpukpu la evɔ 3 lia ɖe leke wògblɔ na mi. Romatɔwo ƒe agbalẽ eta 3. Kpukpu la evɔ 3 lia.
Baka we nye de ta me yo. Ouais. Nous vont faire tout. Et bien, au quatre tim, oh, nous vont. Et Maupe, Ama, nous vevons. Maupe, un petit cocoué. Allô? Roma est ton. Beaucoup de blagues vont ton. Au quatre tim. Au de Maya Joe, la maison. Au quatre tim, oh, nous vont. Maupe, un petit cocoué boudou. Un petit cocoué no dichan. Allô? Un petit cocoué no dichan. Nous vont y ode. Y a un petit cocoué jo le oji. Et nous il a si ode. Mais y a rien o. Allô? Ne nous a bou vozoin. Afi na nyabele ye hiem. Mais de quoi me la kokome? Ni troyi. Mo se fak ban le gban to. E abosanva e yo glona nyonu abe. Awo. Mi le kuku gen tonto. Que bon, ma unya be gbe si gbe mi adu ati si apo cheche la, mi a omnuko. Mi anyanu nui le von e mi anu abe ma u ene. Pourquoi y a delia beleke? Et taton pourquoi y a delia? Mo se fak ban le gban to taton pourquoi y a delia? Cho mo adu nu boka fi no nu fo ben se to ka fi o le enregistrer ta e o le lenda di ba mo ne se. Esi nyɔnu la kpɔ bena atsi la nyo na ɖuɖu ebia nu na ame eye wòdzroa ame eye wònana wodzea nunyala egbe eƒe tsetsea ɖe xeɖu eye wòna srɔ̃a si le egbɔ hã wòɖu. Amen. Nyɔnu akpɔ be nu ka ati abia na ɖuɖu. Mbia abosangblɔ nya na nyɔnua to dadzi ale gbegbe be nu abia nɛ. Ebia nɛ. Mbia enye amegbetɔ ƒe tsɔtsrɔ̃ ƒe gɔmedzedze. Nku. Eta Yesu game o yɔdɔ na ŋutsu ma ye wo dzi kple ŋkugbagba. Yohanes ƒe agbalẽ ta 9 me. Eye wòva gblɔ be Yesue yɔdɔ na ye. Eweke ame ma me de abubu dzudzɔgbe ŋuti hã leke wòate ŋu ayɔ dɔ na me hã mema nu vɔ wɔla ye ebe enya be Mawu meɖoa to nu vɔ wɔla o amea eda dɔ na ye. Wole dzi kakakakaka wova te ɖe Yesu ŋuti eye obie be leke wɔ nua ɖo ebe oke be ɖe eva be ame yiwo nye ŋkuagbatɔwoa wa akpɔ nu. Alo? Yewo to nɛ be yewo le nu kpɔm ba miawo mi le nu kpɔm eya ta miaƒe nu vɔ̃wo tsi mia ŋuti ɖo. Ne le nu kpɔm kple wò ŋutɔ ŋkuwo eye nu ye nyo nɔ ya ko ya oa nu vɔ̃ me ko anɔ. Ɖekpe me koa. Va là. Nkunye gba. Me de kuku kplɔ ma yi srɔ̃nye gbɔ.
Il peut juste dire. Mais tu as de quoi 6 ans va. Mais quand il plombe va. Un cougne bata. Allô? Il vient un cougne pour. Amen. Mais de quoi me croire? Nous kataye. Un chudo bobe. Nyon ya ma nyona ya do. E gonye be yin to bon kule. Anu pop. Allô? Mais nene ya. No kataye nyon do ko bon chu ya munyo ya do. Gonye yan to bon kule nu pop. No kataye AMEHI de be ye ma no Togo. E la bana e yan to le nunya. Allô? E yan to nya nui, e yan to nya fon. E ta be ma no Togo. Mais de quoi? Maou les gommes de jiade. Maou a me bo a do toto nui ple vont domo. Ta AMEHI anu agbede maunti. Ame kore. Ne maou be no fia, e ke on ko. E le fima. Ne maou be cho on ko, e cho. Ne maou be miajia e miaji, ne be idusijia e idusiji. Jiade AMEHI le nu po ben kuji ko flow. Yo po be de eglie ale yengo. E maou be zo yengo. O maou. Nga bulo do we. Ya? Be ka zo da ba lo na glio. Bara nye gbo po. Bara ku ma ko. E be mi be o le nu pom. E ata mi apo nu vo le mi antiro. Mi ata anu agbere Yesu mtia. Aw, manye ntio emme. Yesu eva ibe ma o komi de Yesu me. Le gome jeje ya me. Afi do keke ya gome ya ni. Eta Yesu vare, ebe mi onu ko. Mi no menye. Ame yova anusrofe yoda de gbe ameno gogolove. Mi khlenane. E mi no titi na suku. Oho Afrika to de avakome. Ova ohehe meva. Kwa nyawe Afrika to mera vaige. Nenyewe majrado. Allo? Jarabado. Ava mesina. Oba medebe vi la vaigea. Nga. Odo la black pane, allo? Cho, viens va. Damodu a vi la vitongo. Nado le miedo la da wa fina yi. Gbemaji wanya ba file na chowa yine. No da chwa tukpo manya ogo. Da ya mega galanti olo kwesarali. O no ado na na. Oyi. Adola kotokuma. Enya ba numa wajo na yenti. Ifia over edunu. Ava wa bedo jemeji ko de no ado dali la khome. Yo bone ba senyade. E nya sege kwa. Futoba ovu ozwanyi gbanji edo to yama. Yo wa da chu. E ivo ojo kwa. Ame ado chi agbe lo do ma. Ya de ka do nkuji be ye be nti jonua wa ye be ti la wa ye nglo be de khome. Ta elebe ya ba ichoe. Yo cho yo yi khama ba icho ko hisia kakade ji lesi yo dozon. Ka mo dozon bona zon kwa. Ti la wala mulo. Ta! Yo. Me ko ma ko ma. Eye o vale ka kade nu yo e anya be nye nui tona ya e ma ya fi oten kuazon mi na mi azion de afi ye ma o da mi do Kristo me mi anota fa ma va hallelujah mi maten anya nu ma o voa amegbeto pome fo dole le gan to egbe ya yewe yenya no siano yenya no nyewu mawu
nu ma wo nyo na mi wa e atututu emi ejiji ni atro de Yehowa pe enya ajia ni awo toji alo mi aga no mi ato aji ko om nenye be enya be ame ade le kplom ya fiare ehia na obe na nyamo ehia na obe na nyamo obere efo Elias be ya kplom ya idamade ehia ma bi se fi ko to na damade ya ehia be globere va tum le damade ebere ma kplom ya fi ko damade yo merci ekpa alo no va be Frère Didier mi ajo mi damade yo zo mi jo le voir ba mi pa apostolo ha o mo to vo na mi a o de e Yesu gbo na wo no so lo ba yi fofo la gbo be wa ba tu le te fe ma mi manya mo le ke mi a wa ba okay yo bere nyenye mola nya te fe la ple agbela Amerike ma va fofo la gbo na moto jinye o igome nye bere ipa amo be yo bie gbe etae ne va de susu na obe yo ate wo nu ya leke ka susu ye me de majibe na experience nye mi awe susu alelo wa ga ya melio ona si we ga de lo ya si otare cho ga de va de mi ya onu atono bo mama ni ka yibe ni mi we ya de vio le susu be eglonya na evo na nye be ejoko ye gale ye nto ye si oho ye nto ya we e jona sigere alo mi ya sigere mo ma yi na ji nwe o no ka ta yo AMEHI cho susu ava na wa ma ya gboro kata na ogboro e ye ni be ma we ba mama na we ya e ya ten khose be nglo nu o kata ha wona no poto mo gboro ne ha do ta na we ya chu be ya we ya akpoji ko achi Repuwe kwa dirla no agbe de maunti agbe no de maunti ya me la fiare ke le Kristo agbe mi le modibe onya nyenye mola menye moyi aflumi menye moyi abumi nyatefe ya nyenye nyatefe la wonu enye bonu itame vado enye ba agbe na sumiasi nyenye agbe la ma hia na yo mi ya fi bubu ade ke wo mi ano manye o aba alesi vila le agbede fofo la ntila nene make mi ha mi ano agbede ntinye Yesu va nyi gbanjire mo wona ne kele dokuisio mo wona ne kele dokuisio ogbele na nyi be vila me wona ne kele edokisi o ne gbenu si o po fofo la o e ale si ke fofo la o la ne ma ke vila ha o na enyema hallelujah minya esono dede enye Yesu pale amme fantinya ramea enye Kristo fo ngbeso Allô? Fia esron de odene ko va vona. Ne desron ko yima voy. Allô? Ta nenye be ka dudu gbele mi kwa ple Yesu me kwa. Ma vo we nya ye onye. Ma ten klacho entio. Egbe tukada daily enye be
Na amewo va yi srɔ̃ dɔ le woƒe aƒetɔ gbɔ, le woƒe aƒenɔ gbɔ. Ne woƒe aƒenɔ kpɔ be alɔnu nyo na wo, woƒe aƒenɔ be ne wɔ dɔ kple yewoa, awɔ, ye hã yeadzo yeava yi ɖo dɔwɔƒe ɖe ye ɖokui si, ye hã yeazu nu kɔ aƒenɔ, ye hã yeazu aƒetɔ. Ok, le amegbetɔwo ƒe nukpɔkpɔ nɔa edzia dzi na ame aɖewo va zi geɖea, menyo na ame gbogbo tɔwo. Mawu mewɔ mí be míanɔ mía ɖokui si o loo. Ebe míawɔ nu kɔ, míanɔ ɖe ye ŋu. Eye eŋunɔnɔe nye be míanɔ eya me. Abe ale yi ye Yesu nye Fofo la ƒe tsetsea, nenemae míawo míenye Yesu ƒe tsetse. Ɖeku mi se egɔmea? Yesu ɖe eye nye Fofo la ƒe tsetse. Ye ta ye wogblɔ be ame si ɖu nye ŋutilã eye wonɔ nye ʋu la anɔ agbe. Ke ame si meɖu nye ŋutilã eye menɔ nye ʋu la, agbe aɖeke mele ya me nɔ ge o. Alo? Yesu gblɔe. Yudatɔwo be nya kae ya? Mi menye amelã ɖulawo o ɖe. Mexɔ se be anexɔtɔwo kple ʋeawo gblɔ be Ibo menyoa. Menye Ibo ɖe, maɖu amelã. Ni menye Abrafo, ni menye Adzetɔ. Yesu eye nye Mawu ƒe ɖuƒe. Míawo ɖe míenye Yesu ƒe ɖuƒe. Ƒe tsetse. Ta mate ŋu anɔ anyi Yesu manɔnɔ. Ne ekpɔ mango le afi aɖea, nanya be mango ti medzidzi le fi me. Vɔ nenye be mango ɖeka ko va le afi ɖea, ma ɖe susu na wo be anyo na wo be megaɖu mango me. Amen. Migana be míagblɔ be míanɔ mía ɖokui si o. Abe kristotɔwo hã le mía domea, mí mate ŋu anɔ mía ɖokui si o. Mí ɖo la wɔ nu kɔ, mí ɖo la lɔ̃ de mía nɔnɔewo dome. Naɖe li le mewò, ye mele nye ya me nye o. Naɖe li le menye, ye mele wò ya me o. Yi ne hiã, eɖe le mewò, yi nye hã me hiã. Ele be mía afɔ asikpe afi ye wòade na mía dome ame sia ame. Bena ŋutikɔkɔe yi ta Mawu wɔ mí ɖoa, ne wòate ŋu asu mía si. Ame aɖe li, enye ɖetigblẽdela. Ame aɖe li, enye bligbledela. Ame aɖe li, enye mɔligblẽdela. Ame aɖe li, enye ewɔtula. Ame aɖe li, enye akpɔnɔwɔla. Ame aɖe li, enye ekawɔla. Ame aɖe li, enye avɔlɔla. Ame aɖe li, enye awutɔla. Ne wò ɖeka ebe ye ɖeka yeade ɖetigble, yeade bligble, yeade mɔligble, yeade agbeligble, etegble, eƒogble, eya ye ɖeka yeatuwo, ye ɖeka yeatɔwo, yeade ɖetigble, yeawɔka, yealɔ̃a, yeatsuxɔ. Ate wɔ wo katã. Wò ɖeka. Ye ɖeka hã yeaganye edɔdala. Yeanye edɔdala. Yeanye adela. Yemehiã ame aɖeke o. Ye ŋutɔ yeawɔ ebe nuwo katã. Mate ŋui o. Nenema ke le Kristo ƒe ŋutilã hã me. Mí katã mí mate ŋu ƒo kasaŋku o. Ne mí katã mí le kasaŋku ƒo ɖe, me kae aɖu o? Ne mí katã mí le emɔɖaŋudɔwɔƒe aɖe, ne mí katã mí le mawunya gblɔm ɖe, ne mí katã mí le ha dzim ɖe, gbe sia gbe ko mí katã mí va hasrɔ̃ƒe, ame aɖeke meva le xɔa me dzram ɖo. Anyoa? Meɖe kuku me kɔ. Vɔ ɖe agbea Mawu me ko ye wòle. Ta míaɖo to Mawu. Nu yi wògblɔa, míawɔe. Nenye be mele Mawu ƒe gbese megbe o ɖe, nu yi le bɔbɔwoe nye be nàxlẽ Biblia.
Bible atteint les allo. Ne la Bible a les ma wegbe ma semaine le. Ni yo glo la fima. Ouais. Ne wo nu si tutu Bible a glo. Ma da fu gbero. Ma una yera mi do amasia me. O fo mi da pe na mi do reji. Imeji bede. Mi awo aba eva. Ne mi afa nku na kplo mi ada nouveau mo o. Mi nya be o wenye agbe. Eye ne o mi de o nti kokweta. Eye ne o mi nye o nu o kweta fonu. Bena no kpo mi la wa kpo ye fenti kokwe. Eye ame va dafu. Eye mi echi nouveau me na tso vio de ka akogo Kristo Yesu roda. Bena wagava remi adenti kokweme. Et à terre, on y a glonami le colo, c'est au fait que les tagmans, coupe blanc, va driller, bena, Christo le miam, nti koko, mok. Et glonami bena, to yama mere, mia gagné gomme polo le fenti koko, Yehowa, ye dak peno de l'onlogan si ne so, kemilata, vemia nouvelle, mia nieve, ou me koe agbele. Bena, agbeya, et ne kododa anigban jinami, le Christo me. Et ata, et ne mie le Christo me. Et mie tia de kakome. Et mi me dogole me ola. Et kou, ma kamia do ma mea de kekpo. Et ata, foto me dogbela. Wo ntrenu, ne do no vinye nyonu. No vinye ntu de siade, si ese onya egbea. E onya mo chochobe, ye maga no agbede do kwisio. Ye maga di do kwisi no no ho cho gbo o. Cho asio me o ke bon. Ya tso edokui awo kosi alo kulu na ola apoto na bana yuisi ne do de tama na va me la mesi en fa goma be we globana banya susu si o me do de mi anti benye von fo susu ke bon nui bana nu nui na do mi asi me kwase mi afo nuwa enye wonti kokwe po de fia le amodome de nu obli bola kata do de nu wo wa ten akpo katutu chotetere anyime ye yira ogade bena ne zan to ntukle nyonu so de wo domenyonyo fia amesio katangale anyigwanji bena esi wele nyamututo fa balime o nyamututo nyuito eye oblobe miayi mia olagbo eye ahonami avemianu amanu veve papla nblani popo fa mawe nenye akpena obana na wo esi okatan eye esi ojimeji enye bana amokata wa kpodede wa desi je nyatefe lagbo esi a ezunu popo tantan mi enye go me pola oleme mi ekpe papla mi apo npo mi echobubo na odekako le Kristo Yesu fan come amen.